Munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi Kilonzo waumania ulosani mwingi ula uendeye kulivoti wa mivyani kwa dhukanio ya serikali ya kati wala Mwangangi wa kulianzama ya kukutana na ulosani va Kenya EACC yose matambia momo makimia watongo yela meukonanwa na siku sia ulosani na kuongea mali ya mwenendi mule mulinge nukueleze. Ayoya muno siku sia ulosani na wanganganyile sithito ikusi wa kila muthenya vanthi ya Kenya. Deputy Governor Francis Mwangangi ni wathuthiane nthiko sakula kwa wengine kana kuveta atongo onthe meotaniwa na lusani na wanganganya enda kutavia andu maitu mbe kindu cha mbe twasisia matukwa kwa nakuma mwako wa mbia kila vinda kila chumwa karibu kila muthenya withia pena ngewasi lusani katika ndia itu withia pena maundu maingi maendele ungei mwingi pyo tutesi ukeza kumilia muthianata naivo ngwasia umundi wa sisia andu makweta onene ya mauta meutwika andu makwati we methi wana mbesa mbingi millions of monies almost a billion mundu avithete nomba na yu isenga andu azu anini uno anene mo mena mbesa zianata nomba kwa nicho kitumiteithite tiye andu maitu ona tuye andu mose kura ndino nitaili taisilia embwene kusakwana yote sakwa tongo imaliata nundu embwete sakwa tongo ukethe apandu va uthi kwiki andizo kwiki andu ala matongo eziembe ni mapumo na andu ala mebakubi namo na their boyfriends na their mistresses we can na girlfriends we cannot tisa imbwena ndi ya muthembo. Mwangangi ngikule mvua kulongana na mitu na kukitana ulusani vanthi ya Kenya wa EACC kwamba kose matambe makime yao atongo nthe meotani unalusani serikali ni akati ila si account vamwe na inandu ningira CDF na ngaf mbe watongo yangi matona kusovelo vya sia ene nthe kusakua mwakani twathim ningukulia serikali na ndikwazia ni even national government izoka ni national government counties CDF everywhere mundu wonde we katika public office no sio timwe na integrity no sio Ethics and Anti-Corruption Commission make sure chapter 6 of the constitution ni chembwa kisi yaitwe nenzani kana wese ya tongo imaitu resources ila sie kuma kula kwa Kenya in the name of taxes kana code law utilwando ma Kenya code ni wathi kutumikia enende ma Kenya ni kana timbwe na uiti museo timbwe na malelo maseo andu maitu membwe na kiwu andu maitu membwe na masipitali mena ndawa na masipitali mena apokomi na matakitali kijuke yesa ethiwa twembwe tiende nongei wa kuya sindu sia enende Delivotia Mutongo TV nyenetoa mulei mulinge.